Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya, namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Claver. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma, hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri, aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 kazi muri Prime Health Infinity. Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwebwe mwese mudukurikiye amasaha mu gitondo. Hanyuma kandi tubifurize umugoroba mwiza ku badukurikiye mu masaha y'umugoroba. Turukandi kukwifuriza igicamusi cyiza kuri wowe udukurikiye muri mu masaha rwose ya nyuma ya saa sita. Tukaba turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatandatu, turi ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9, turi mu mwaka wa 2025. Tukaba tugarutse n'ubundi muri iki gitondo rwose kugira ngo tubane namwe cyangwa se tubagezeho amakuru agezweho nkuko maze kubimenyera. Rero amakuru yacu akaba agenda agaruka muri aka karere k'ibiyaga bigari, aho by'umwihariko tugenda twibanda kuri iyi ntambara ikomeje kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara rero ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Hakaba rero harimo n'abambari bacu cyangwa se harimo icyitwa imitwe itwaje intwaro yakuwe mu cyiswe ngo ni Wazalendo, bakaba bifatikanyije muri urugamba bahanganyemo na M23. Hanyuma harimo igisirikare cy'u Burundi FDNB, hakamo abacancuro mu by'ukuri baturutse aho bita muri za Colombia, ndetse hakaba harimo n'indi mitwe yitwaje intwaro igiye itandukanye iri mu mutwe wa FDLR. Ni munyaro muri iki gitondo tugaruke hano, duhera hano muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho anytime hashobora kuba haba urugamba rukomeye cyane nkuko amakuru arimo kugenda atugeraho. Ni mu gihe kandi turaza kureba no muri Uvira no tukareba uko ibintu bimeze. Hanyuma tugaruke muri aka gace kanzibira. Ni munyaro duhere muri kano gace kanzibira, aka gace ndetse iyi centre ya Nzibira ku munsi w'ejo umuyobozi wa M23 akaba yaragaragaye akoresha inama nk'ibyo Wazalendo bifuzaga, ko bavuga ko ngo iyo M23 bageze mu gace runaka ngo bahita bakoresha inama bagashyiramo n'amafoto, bagashyiraho n'amafoto yabo. Ibyo bifuzaga rero kugira ngo bemere yuko agace katakiri mu maboko yabo, nibyo M23 yakoze, kuko Mbonimpa mu by'ukuri akaba yari yaragaragaye hara muri uriya mujyi wa Nzibira ari gukoresha inama abaturage. Ibyishuro yagiye avugana n'abaturage cyangwa se byabwiye abaturage tukaba turi buze kugenda tubigarukaho nge na mugenzi wanjye Vincent. Ariko nge amakuru mbazaniye nuko muri iki gice hano muri za Nzibira na n'ubu ngubu hashobora kuba urugamba karahabutaka. Muta urugamba rugishobora kwa za Nzibira ruteye rute? Nukuvuga ngo minsi yashize twababwiye ko cyangwa se mwabonye cortege, twabonye umurongo munini w'ingabo z'abarundi zinjira ahantu bita muri za Mwenga, ziturutse muri za Uvira. Amakuru ndi gukura hara ku mirongo y'urugamba aravuga ko izi ngabo nubwo zinjiye hariya ntabwo zatinze zahise zizana muri aka gace kanzibira, ariko dokira ngo Nzibira bari hakurya y'amazi. Iyi Nzibira murabyuka ko twabwe ko hari n'ikiraro, so rero ntabwo bigeze bambuka ikiraro ngo baze muri Nzibira. Bari muri Nzibira ariko mu gice cyo hakurya y'amazi, ari nacyo gice navango kirimo Wazalendo. Ariyo mpamvu ntekereza ko Wazalendo bakunda kwigamba ko Nzibira bakiyirimo. Nuvuga ngo M23 ifite igice kinini cyane muri Nzibira kuko kirimo ni centre ya Nzibira, ariko hari igice gito kifitwe na Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi nimwo ziri.
zikaba zaraje gutegura cyangwa se akaba baraje kuhategura ibitero byo kugira ngo bagaruze iyi santere ya Nzibira. Gusa amakuru ndi gukura ku mirongo y'urugamba, ntabwo izi ngabo zirataka, nta na rimwe zirigera zataka kuri kote ya M23 usibye gusa kuba ziri aho ngaho zifungiye aho. Hari umwe mu barundi twaganire ndamaze se izi ngabo z'abarundi, izi ngabo ziwanyu ko mbona zaje hara ngo zije kurwana, zikaba zitataka Nzibira kugeza nubwo mu by'ukuri M23 bahise banayidekarara cyangwa se banakuyikoreshamo inama, ubu urabona kwere izi ngabo zizarutoka. Aravuga ati seruga y'abarundi kanongere nyikwibutse, ati seruga y'abarundi umwanzi arakurondera ntabwo umurondera. Ni ye umwanzi arakurondera ntabwo umurondera, muri make ng'umwanzi aragutera ntabwo umutera. Ubwo icyo bishatse kuvuga ni iki rero? Bivuze ngo usibye wazarendo zishobora kuba zakwataka zigashotora, ariko nabonye abarundi iyo bibaye ngombwa bari kumwe ahantu hamwe barabwira ati muhave mutadukoraho. Ariko birashoboka kuba rwose bategereje ko M23 cyangwa se bagafungira aho takwataka bikaba ibindi bakigumiraho. Ariko mu makuru mfite nuko hano mu by'ukuri anytime hashobora kuza kuba urugamba, kuko hari ahantu bamaze kugera bari kwategurira indege zikajya kurasa cyangwa se zikerekeza mu bice birimo M23 hano muri Nzibira, hanyuma izi drone zikajya kurasa muri bice cyangwa se zikajya kwirwa zirasa no mu baturage hose, zishaka nko kubatera ubwoba kugira ngo babe bahunga bave hano muri aka gace ka Nzibira cyangwa se mu gace karimo aba barwanyi ba M23. Ibi rero tukibivuga ku bigendanye nezi drone cyangwa se nezi ndege zitagira abapilote, ku munsi w'ejo ku isaha 9:24 drone mu bwoko bwa CHC4 yazamutse n'ubundi hano muri utu duce turimo M23 muri Zanzibira, nibwo yageze mu kirere irarasa. Izi drone biragoye kugira ngo zizashakishe umusirikare wa M23 zimubone hasi, kuko ziba ziri mu kirere cyo hejuru cyane, barazigurutsa cyane bakazigeza hejuru cyane mu rwego rwo kwirinda ko M23 yazirasa, kuko hari ukuntu M23 bafite ku system hari barazijaminga, abyita kuzijaminga. Rero ejo bazizamuye bayizamura hejuru mu tumuruke bwo hejuru kure cyane. Iyi drone mu by'ukuri yo mu bwoko bwa CHC4 igeze muri icyo kirere rumva yatangiye kurekura ibintu by'ibikompara iri mu kirere bigaturika nyine biri mu kirere. Yo nuvuga ngo ibiri kurasa gusa iri kuvuga ngo ikihagwa cyose cyangwa se niyo ryagwa hasi rigaturika, umuturage aravuga ati iki kirere turi kukirasa, arahita ahunga ave mu bice M23 irimo. Aribyo ndetse binashobora kuza gutera intambara anytime hano muri Nzibira, anytime rwose hakashobora kwa hakwaka umuriro, bitewe n'iki bari kuza kwirirwa barashishiza indege z'amadrone zitagira abapilote hariya muri biriya bice, zigasenya ibikorwa remezo ndetse zikaba zanahamuye abaturage aho activite zabo cyangwa se ibikorwa byabo bya buri munsi batunze bitari gukorwa nkuko byagasanzwe bikorwa. Nguko rero uko ibintu biramutse hano muri Nzibira. Gusa kugeza muri aya masaha tugeze ku isaha 12 ziri gushyira saa moya, my friend, ndacyari kuri chat hariya imbere ku mirongo y'urugamba. Nyemerera nkumenyeshe ko ndagira ngo nkumenyeshe ko nta mirwano ihari, nta mirwano iraba, gusa imyiteguro no iri kuba, kuko nimo ndagenda nshatinga mu by'ukuri na bamwe mu bari hara muri kara gace, kandi rwose baba bafite amakuru yose y'ibishobora kuba byaba anytime hariya kuri frontline cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba. Andi makuru dusimbukire muri Uvira. Aha muri Uvira ejo habayeho ugukozanyo kw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo. Byari bikiri mu masaha 11 n'indi minota nibwo utuvideo twatangiye kugenda dukwirakwira cyangwa se ducaracara kuri rezo sosiyo tugaragaza ko muri Uvira hari kumvikana amasasu. Ngira ngo abantu
mwamaze guforowinga urubuga rwacu tugenda tunyuzaho video kuko murabizi ko video nk'izi ntago tukizishyira kuri YouTube mu rwego rwo kwirinda ko bashobora kuba baduha ibihano. So abantu bo mudukurikira mwamaze guforowinga mu by'ukuri urubuga rwacu rwa WhatsApp ni urubuga runini twafunguye rushobora kwakira n'ibihumbi 100 kugira ngo hatazagira uwibura kuko hari ruriya rusanzwe rukurushiraho utuntu tubiri rwakira abantu 2,200 ugasanga ruruzuye. Twafunga urubuga runini kugira ngo buri wese yisangeho. Urubuga rero niho mugomba gusanga aya mavideo. Hari video rero yatangiye gucaracara kuri rezo sosiyo ku isa 11 igaragaza ko muri Uvira mu nkengero za Uvira harimo imirwano, harimo intambara. Iyi mirwano twaje gusanga ari Wazalendo na FARDC basubiranagamo cyangwa se barwanaga, ariko iyi mirwanire ya Wazalendo hano isigaye isapota cyangwa se isigaye isumbuwa cyane FARDC ku buryo Wazalendo yo ntabwo ngo bifuza ko FARDC bagaragara mu mujyi wa Uvira. Ibashaka bari inyuma ya Uvira, bari kuri front line barindiye umujyi wa Uvira inyuma ya Uvira. Ariko Wazalendo bakumva ko bagomba kuba muri uyu mujyi wa Uvira aribo bagomba kuba bawurimo bari gucunga ndetse n'imbonerakure rwose ngo nazo zamanutse mara muri Uvira nibo barimo. FARDC rero mu by'ukuri hari abasirikare bagerageje ngo kuza gukora patrouille, bari gutegura kuza gukora patrouille hano muri umujyi wa Uvira kuko murabyumva hari amakuru menshi ariko ko abarwanyi ba M23 babarinje hano muri Uvira. FARDC avuze ati reka twikoze tujye gukora ka patrouille. Wazalendo babonye bamanutse batangira kubakoma cyangwa se atangira kubarasa. Ubwo rero urugamba rubaruboneyeho mu by'ukuri ruruhana inkoyoyo bakoranamo. Amakuru akemeza ko imirwano ejo cyangwa se amasasu barasanye ahantu bita muri komene ya Murongwe, niho barasaniye, niho izi force cyangwa se niho izi ngabo za FARDC zari zivuye zije mu mujyi wa Goma wa Uvira. Hanyuma agaciro bakozanyirijemo ivumbi riratumuka n'agace bita ngo ni Kiyaya ndetse ngo ni Kiyaya, n'agace bita ngo ni Cyoyo na Kiyaya nitwo duce ku munsi w'ejo twaberemo izi mirwano cyangwa se izi ntambara zizi impande zombi. Byaje kurangiraho hagwemo umusirikare umwe wa FARDC ndetse n'umuzalendo umwe, ariko ngo hari n'abaturage babiri bakoberekejwe n'aya masasu cyangwa se n'izi bare perdi zizi ngabo zari zihanganye ku mpande zombi. Murumva rero ko imirwano hariya ibintu byari bimeze nabi, ariko ku rundi ruhande byose bikaba biri guterwa no kutumvikana kwizi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Wazalendo urumva bashaka kugira ngo bari gusahura hano muri umujyi wa Uvira. Ngira ngo uwitwa Makana kimwara bibonye na yakirida yiwe rwose yaravuze ati nta musirikare dushaka hano muri uyu mujyi wa Uvira, bose agomba ko bari kuri ligne de front cyangwa se ku mirongo y'urugamba barwana. Tukiri hano no muri Uvira, Wazalendo barimo barategura igitero ngo kigomba kuba ngo imitwe cyitwa coalition bari mu myitozo karahabutaka. Bamazemo hafi iminsi uyu munsi wa gatatu, nimwe n'uyu munsi barimo kwitoza baramukiye mu myitozo. Ariko ku munsi w'ejo nabonye video barimo bitoza ngo barimo barategura igitero karahabutaka kigomba kugaruza umujyi wa Bukavu, kikagaruza ahantu bita mpaka Kamanyora, ndetse kikazamukana bita za Nyangezi mpaka bakaba habohoza mpaka bageze mu mujyi wa Bukavu. Icyo gitero kikakiri gutegurwa n'ihuriro cyangwa se cyitwa coalition. Nimvuga coalition ya Wazalendo mwumve ngo ni coalition kuko hari Abazalendo baturutse mu bice bigiye bitandukanye, bafite abayobozi bagiye batandukanye. Gusa video nabonye bari muri Prade, nabonye bari bafite imbunda barabarika. Abari bafite imbunda barabarika, abambaye uniform iri complete barabarika kuko abenshi ni mucanganyiko. Nkaba rero nababwira ko rwose abo ngo aribo bari gutegura ibitero karahabutaka kuri M23 kugira ngo babe bagaruza ibice byose ibyo ngibyo rwose biri mu nzira zigera za Bukavu M23 yabambaye cyangwa se yamaze kuba yigarurira. Ngibiro ibiramukiye hano muri Kivu y'Amajyepfo. Gusa reka ngusabe wowe unkandire kuri subscribe niba ugeze kuri numero rubwa mbere, ndetse ukane no kunzogera kugira ngo utazajya ucikanwa.
ariko ku rundi ruhande niba warabikoze ngo usabe kunkandira kuri like ndetse unakande no kuri share, dukomeze kugenda twagura umuyoboro. Hanyuma nabonye ibinyama mu Burundi naho bize niba baragize ngo kugira ngo M23 itsinde cyangwa se ikomeze kugenda ihondaguriza ingabo zabo, ibifashwamo na rezo sosiyo. Nabonye benshi barimo kugenda bafungura za YouTube, ariko nta makuru mazima bari gutanga, kuko urumva amakuru batanga yahese ko ingabo zabo ziri gutsindwa buri munsi. Barimo barasesengura ubu kiriho nyine, barimo baravuga ngo umusirikare ngo w'u Rwanda ugeze mu gihugu cy'u Burundi gute niki, ariko bagera ku nkambaro yo muri Kongo ibintu bakabidobya. Ibazaho nagiye kubona nkabona baravuze ngo abasirikare ngo ba M23 bagera muri 700 ngingabo z'abarundi zabishe. Nasetse ndahwera, ndavuga nti zabishe abo basirikare bari gukabakaba hafi muri batayo babishe abarundi, ingabo z'abarundi zabishe ntibafata n'agace no gasantimetero naka na kamwe. Namwe mujye musesengura, ndabizi ko benshi munaradukurikira pe, mujye musesengura nibyumvikana. Uzi kugira ngo abasirikare basifata n'abasirikare 30 uteye gufata magana, uzi kugira ngo abasirikare batakaze ku rugamba, uzi imirwano iba yabaye, uzi ko kuva batangira kurwana hano muri aka gace, hano muri ibice kuva za Nyangezi ukamanuka no muri ibice ukageriye, nta n'abasirikare bagera kuri 300 barahagwa. Reka ndavuge ndetse no ku mpande zombi nta na 300 barahagwa, ariko ugatinyuka ngo 700. Izo propaganda ntabwo ari ko barwana, ibyo ntibishoboka. Arega buri umuntu afasha n'uwifashije. None se bari kurwana, se muravuga bari kurwana nta santimetero naka na kamwe, usibye ko baje hara muri Nzibira bakaba bafungiye inyuma hakurya y'amazi. Ejo 23 bakoresha inama muri Nzibira centre. Umwanzi arakurondera ntumurondera, iyo niyo steroga. Mu gihe abandi mwirirwa mwivuga n'iki byose mukavuga bati niki, usanga bafite siroga zigiye zitandukanye. Nko mu Rwanda ntituratera ntiduterwa, mu Burundi kwa Katanyama, muri Kongo Katanyama bo nuwango ni ukuripura n'imiripuko, bo nukurasa gusa kintu cyose bakarasa, barakwataka bakakurasa. Burya igisirikare cya FARDC bararasa amasaso yashira bakitahira, babona nta nayo basize mu kigo aho hantu ngo bagahita bahava bakigendera kugira ngo utanazoka habasanga nta bikoresho, ugasanga nyine urabababaje. Bagiye bafite siroga zigiye zitandukanye. Abarundi rero ngo umwanzi arakurondera ntumurondera, umwanzi arakwataka ntumwataka, iyo siroga. Ubu rero bari hariya barafunze iyo nyuma ya Zanzibira, bategereje ko M23 ngo ishobora kuba yabataka. Sinzi ngo biragenda bite, ariko niyo gahunda iriho. Hanyuma rero reka dushakishe mugenzi wacu Vincent ku murongo wa telefone, kugira ngo twinjire no muri izi nkuru zindi zigiye zitandukanye, aho rero tugiye kubagezaho sasa n'amakuru yo muri aka karere. Turebe ku ruhande rwa M23 n'iki bari gutangaza, ese ku ruhande rwa Kinshasa n'iki barimo baragenda batangaza. Nibyo rero tugiye kugenda tugarukaho nje na mugenzi wanjye Vincent, mbona ndetse already yamaze kuba agera no ku murongo wa telefone. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Fighter. Utangiye neza weekend? Weekend meze neza no buryohe. Okay, ibintu ubwo ari uburyohe, ibintu byose biba bimeze neza cyane rwose, gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma Vincent, muri iki gitondo n'ubundi ikituzinduye kuba dukurikiye, usanze n'ubundi turi mu bigendanye na update, birumvikana turi mu makuru agezweho. Nkabarongera ngo n'ubundi dukomerezeho twanzike amakuru yacu. Unyemerere amakuru yacu Vincent, unyemereye rwose, twayahera n'ubundi mu bigendanye n'imirwano hano muri za Uvira cyangwa se hano muri Kivu y'Amajyepfo. Tugara hitwa muri za Warungu ndetse we na Nzibira, ngo aho M23 yakoze inama n'abaturage. Akora inkuru duheraho muri iki gitondo kugira ngo twumve ibyo batangarije abaturage. Ese iki kiganiro n'abaturage byagenze bite, byari bimeze bite, mbere ko tujya no mu zindi nkuru. Umwanya nawe bwana Vincent.
nibwo Fighter M23 nyine yakoze inama n'abaturage muri Warungu mu gace ka Nzibira. Ndabizi yuko nakugaragariza yuko mu gitari yakora inama n'abaturage bamwe bataza kwizera yuko aka gace ka Nzibira yagafashe. Oya nawaza rero zarabyigambaga ziti rwose ntaho barafata iyo bahafashe bahita bashyiraho amafoto yabo barangiza bakanahakoresha inama. Nibyo nyine rero bakoze pe. Ibyo bavugaga ko hari ukuri we wagaragazaga yuko itakifotoza ariko yabigaragaje. Urumva yagiye rero muri centre ya Nzibira ikora inama n'abaturage irabaganiriza ibabwira gahunda ifite kugira ngo inakureho igihuha yuko itahafashe. Ikimara kuhagera rero urumva abaturage ntabwo byari byoroshye ko bahita bahaza kuko abenshi bari batarizera M23 bakabatise ni bande bakibaza. Byamungu rero niwe wagiye kuyobora ino nama. Akihagera bigira byinshi aravuga ati twebwe tuje nk'abaharanira amahoro ariko turateganya gufata n'ibindi bice bitandukanye. Turateganya kujya muri Manema, turateganya kujya za Shabunda ndetse n'ibindi bice bitandukanye nk'uko yabivuze. Yego twebwe nta kindi kituzanye, turagira ngo tubabohore agacinyizo muhura nako, ubwicanyi muhura nabwo bukorwa na Wazalendo, ibibazo byo gufatwa nabi bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ati twebwe rero nicyo kituzanye kugira ngo mube abaturage beza kandi bafite icyerekezo. Atari cyangwa ubundi twagiye tubona mugirirwa nabi, atari ko ntabwo twifuza yuko mwakomeza kugirirwa nabi. Iyi nama rero yari irimo Byamungu ariko habamo n'umuyobozi wahawe inshingano zo kuyobora kano gace ka Nzibira. Akaba ari madamu Shengamungu Buhenwa. Ahawe ijambo rero yahamagariye bene wabo bari mwa bino bice bya Nzibira arababwira ati ndabasaba yuko urubyiruko ruri hano abakuze ndetse n'inkumi mwa joining igisirikare cya Armée Révolutionnaire Congolaise. Ati kubera yuko ni igisirikare gikora kinyamwuga. Ati ndahamagarira Wazalendo, ndahamagarira FARDC bahunze abari mu bihuru. Ati nabo kuza bakatugana kuko kugumya kwihisha ntacyo bizatanga. Ati ndababwira yuko Nzibira ifite amahoro kandi yigenga. Ibyo rero nabyo byatumye abaturage nibura bagira ubutumwa basigarana kuko abenshi ntabwo bari bizera ko M23 ifite ubushobozi bwo gukontorora ibice ifite, ariko kubona yakoreye inama mu gituba kiri twava ko ari zone iruje nabyo ubutumwa bitanga ku baturage, bigira n'ubutumwa bitanga kuri coalition, yaba ari abarundi, yaba ari FARDC, yaba ari Wazalendo ndetse n'abacanshuro batandukanye, bigatuma nibura nabo bavibuze mu bakajya ubuntu, kubera ko mu bitandukanye bari ko baje batinya cyangwa bagashidikanya ku bushobozi bwa M23. Ya ubwo rero twavuga ko vise icyo cyo rwose bivuze ko M23 Nzibira tayari nta n'umuntu ushobora kongera kugira icyo bivuga niba bamaze no gushiraho umuyobozi, nta na gahunda n'iyi nimwe yo gusubira inyuma. Ntabwo avuga ko batasubira inyuma kubera yuko nabarikari ntabwo twakira ko basubira inyuma. Ibi byose biraterwa na strategy ndetse n'izindi ngamba bafite. Yego kubera yuko ibintu by'urugamba bura ntabwo wabibona ku munsi umwe cyangwa mu kwezi uvuge ngo birarangiye. Umuntu ashobora gutsinda igitero kimwe ariko bikarangira intambara yose ayitsinze. Ibi byose burya ni igihe gitanga isura ndetse n'ishusho nyayo. Tukiri hano muri cyangwa se tukiri muri Sud Kivu rero Vincent, amakuru ava ko hano muri Mwenga Wazalendo ikomeje kwica abaturage hano muri za Sud Kivu. Ndagira ngo iyi nkuru tuyinjiremo kuko burya ahangaha n'ubundi ni agace gasa n'agahana imbibi cyane na Mwenga, niyo mpamvu tuba tugomba kugenda tuzijyaniranya. Vise tubwire ibijyanye na Wazalendo ndetse no kuba ikomeje kwica abaturage hano muri Sud Kivu. Amakuru twagiye twakira mu bitandukanye nyinagaragaza yuko abarwanyi muri Wazalendo bakomeje kugira nabi abaturage. Yego hari imirambo yagaragaye mu bice bya Mwenga iri mu muhanda
ariko bikagaragara yuko yishwe atari abantu bakoze impanuka. Ariko visi ahangaha hari n'ingabo z'abarundi, ntabwo ari Wazalendo bonyine bahari. Hari n'ingabo z'abarundi ariko wareba ukabona Wazalendo n'iri imbere, kuko mu cyifuzo yagejeje kuri delegation y'Iwishisha yavuze yuko mwabi ibice bya Sud Kivu ndetse na Nord Kivu ikwiye kuba ari igaragara imbere. Amakuru rero agenda agasakara ku mbuga nkoranyambaga ndetse na bamwe mu Wazalendo uko bavugaga, wabonaga uburyo bigambaga ari bo bashobora kuba babujije ubuzima aba baturage. Ibyo rero bikaza nabyo bisanga ibindi bikorwa bibi byagiye biba mu bice bitandukanye no mu bihe bitandukanye bya kino gice cya Sud Kivu. Nka video yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga igaragaza abaturage bo muri Shabunda bagirirwa nabi na Wazalendo, ariko ku rundi ruhande n'igisirikare cya FARDC nk'uko na Bertrand Shimwe yaje kubivugaho. Ariko dutuzi impamvu yirinze kugira icyo avuga ku ngabo z'abarundi ziri mwa kino gice. Bigaragara yuko bashobora kuba bafitemo akantu ka diplomasi ko kutagaragaza ko ingabo z'Uburundi zishobora kuba hari ikibi zikora. Kuko ku butumwa yanditse ku rukuta rwa Twitter yagize ati dans le territoire de Shabunda, la réserve armée de la défense des forces armées de la RDC FARDC se livre avec joie à une véritable démonstration en public des actes de cannibalisme pour renforcer le moral de ces troupes engagées sur les différentes lignes de front. Ugereranije mu Kinyarwanda aravuga ati muri territoire ya Shabunda abareseriviste abo twakwita mu Kinyarwanda tugenekereje yenda twavuga ko ari inkeragutabara. Inkeragutabara tuzi ko hano bazita Wazalendo, inkeragutabara ndetse n'ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC, ati barimo barakora ibikorwa byo kwishimisha binyerekana, ariko ibyo bikorwa bakabikora barya abantu. Ibikorwa nibigamije ngo kugira ngo bongere akanyamuneza ndetse n'imbaraga ku barwanyi babo, ati bitandukanye by'urugamba, ariko ibi ni ibikorwa bibi. Icyo rero kikwereka ko kubigaragaza nk'ubwo buryo ari uburyo bwo kubanenga, atari uburyo bwo kubashima. Ibyo rero yaba Shabunda yaba Mwenga, ubwicanyi burimo bukorwa, yaba ari Bertrand Shimwe, yaba n'abandi bagiye bagaragaza yuko Wazalendo ndetse na FARDC zibigira mu ruhare. Ntabwo bigeze bavuga ingabo z'Uburundi, ariko uruhande rumwe ndibaza ko ingabo z'Uburundi impamvu yaba ari AFC-M23 tigeze bavugamo, yaba n'abandi bagiye bagaragara ku mbuga nkoranyambaga babivugaho batigeze bazivugamo. Icya mbere harimo diplomasi, icya kabiri birashoboka yuko bashobora kuba nabo batabigira mu ruhare. Ubwo rero turaza kureba ubwo ibyo barimo barakora. Nagiye mbona ibikorwa nk'ibiyo barimo barabikora, basa no barimo baragenda bahamagara M23 ngo nize, kuko ubwo nyine bagenda bayisembura kugira ngo ije kuba yabohora abaturage. Hanyuma vise dusimbukire sasa turebe hano muri Shabunda ngo M23 ikomeje kwigarurira ibice byinshi. Ndagira ngo iyi nkuru tuyinjiremo ya hano muri za Shabunda turebe ibice M23 yabayigaruriye ku munsi w'ejo. Nyuma yuko ikoze inama n'abaturage muri Nzibira, abantu babizi ko ntabwo nyine bari bizeye yuko M23 iri muri Nzibira. Akenshi bakavuga ko tutabonye amafoto, ko tutabonye video, ese ko tutabonye bagera ku kibuga cy'indege cya Nzibira. Ibyo byose byagiye bitera abantu urujijo. Ariko ko twagiye tubona n'andi makuru kandi twagiye tuyageza ku bakunzi bacu yerekeranye n'uburyo M23 yageze Nzibira, ariko igakomeza ikajya no mu bindi bice. Nabyo rero byaje kuba confirme ejo M23 ikoresha inama muri Nzibira, aravuze ati twebwe gucunga umutekano wa Nzibira ntabwo tuwucungira muri Nzibira, atuwucungira mu birometero bya Nzibira. Nibyo byagaragaye rero ko abarwanyi ba M23 bagaragaye mu gace ka Rutukuru, yego, muri teritwari ya Shabunda, ni mu birometero hafi
18 uvuye muri centre ya Nzibira. Aka gace ko kakaba kafashwe na M23 ariko bakaba bagafashe batigeze barwana na Wazalendo cyangwa FARDC kuko bari bavuye mu nzira arugikubita. Twakunze bacu ko umuko twababwiye ko ingabo z'u Burundi zirimo zijya mwa bice bya Nzibira ntabwo zirahagera. N'amurasabunda ntabwo zihari kuko hano Rutukuru amakuru yatanzwe na M23 ndetse n'abaturage bavugaga yuko abari barari FARDC ndetse na Wazalendo ariko bumvishe M23 igeze muri Nzibira ku 21 batangira kuvamo uburyo kuri 25 na 26 M23 yari maze kuhagera ku buryo yari maze gufata kano gace ka Rutukura ariko nta mirwano ibayo. Ubu rero tuvugana urugendo rwo kuba batangira kwinjira muri Shabunda nk'uko n'ubundi nabonye bagenda babitangaza cyangwa se bivuga ko ibyo bice byose bagomba gukomerezaho urugendo rwamaze kuba tayari rutangira. Rwamaze gutangira kuko urumva niyo bageze mu birometero 18 ibirometero byinshi n'ubwo atari byinshi ku musirikare kuko aho nahamwe hagenda amasaha 2. Ikintu kigaragaza yuko kuba babivuze twe dushaka kugera Shabunda cyangwa kugera Mwenga ndetse no mu bindi bice kumwe twanagaragazaga uburyo ki M23 yagiye gutegera ingabo z'abarundi kugira ngo zitabasanga Nzibira. Ibyo nabyo ni bimwe mu bikonfirima ko ejo cyangwa ubundi ushobora kubona urugamba rukomeye mwa bino bice bya Mwenga kubera ko ingabo z'abarundi cyane cyane nizo zihari ndetse na Wazalendo cyane ko n'abawazalendo muri Uvira no batangaje ko bagiye kumanuka za Mwenga bakamanuka basatira Nzibira kugira ngo fatikanye na Wazalendo mwa bino bice bya Nzibira. Icyo bivuze nuko ushobora kubona urugamba mu minsi yavuga bidatinze ruhinganye kurenza uko twarubonaga. Hanyuma vise tugaruke rero mu bigendanye na diplomasi cyangwa se ku bigendanye na politike turebe ku mpande za FARDC cyangwa se za guverinoma ya Kongo ndetse turebe no ku ruhande rwa M23 ariko ikigaragara ku ruhande rwa guverinoma nuko ngo mu by'ukuri imvururu ngo haherutse cyangwa se ejo habaye ikintu cyitwa imvururu mu nteko nshinga amategeko umutwe w'abadepite birumvikana hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo utubwire ese izi mvururu zaterwaga n'iki nk'umuntu wabashe kubakurikirana aya makuru cyangwa se inkuru izi mvururu zabo zatewe n'iki byagenze bite byatangiye bite byarangiye bite? Urabizi yuko mu nteko nshinga amategeko imitwe yombi yaba umutwe w'abadepite n'umutwe wa Sena harimo ikibazo cyo kutumvikana abayobozi bo muri IDPS abeshi batumvikana n'abayoboye inteko nshinga amategeko ya umutwe w'abadepite cyangwa Sena cyane cyane gaturuka ku nkomoko y'abari bayoboye uno mutwe yaba ari uwa Sena cyangwa umutwe w'abadepite kubera yuko umutwe w'abadepite Vital Kamerhe urabizi yuko akomoka muri Sud Kivu mu mujyi wa Bukavu. Yego Samar Rukonde nawe agakomoka muri Kivu y'amajyepfo nawe. Aba bombi rero abambari ba Gisekedi ntabwo bagiye babizera mu bihe bitandukanye cyane ko bagiye babangamira ihindurwa ry'itegeko nshinga kugira ngo Gisekedi akureho manda nk'uko byagiye bigaragara aziri mu itegeko nshinga kandi ahindure imyaka igize manda akure ku myaka 5 ashyire ku myaka 7 nk'uko byaragaragaye kandi n'itegeko ryamaze kwandikwa ariko ntirageze mu nteko nshinga amategeko ariko birateganywa yuko vuba hangane bamaze kwegura niba mara gukonfirima yuko Vital Kamerhe amaze kuba umudepite usanzwe ndetse bakagera no kuri Samar Rukonde bakamukonveka yataba agiye ku murongo bakamukuraho. Uzabona ejo bundi bazanye itegeko naryo baritoye manda bazihindure bakureho yuko manda ari imyaka ari igihe kingana n'imyaka 5 bagire ku myaka 7 ndetse n'inshuro zo kwiyamamaza kuri perezida wa Repubulika nazo bazikureho. Icyo kiri guteza akavuye mu nteko nshinga amategeko bigatuma hakomeza kubamo amakimbirane. Nyuma yuko rero Vital Kamerhe yeguye ariko kubera ko twigitutu n'abagenzi be harimo intambara hagati y'abagabo babiri bashaka kugira ngo begukane uwo mwanya bari basanzwe ari aba vice president harimo perezida wa mbere ndetse na vice president wa kabiri
visi perezida wa mbere witwa Jacques Claude Chirumbayi ndetse na perezida wa kabiri witwa Christophe Mboso. Abo bombi barimo bararwanira uyu mwanya wo kuba umuyobozi cyangwa perezida mu mategeko umutwe w'abadepite. Ibyo rero kandi guteza akavuyo ndetse n'akaduruvayo mu nteko ishinga amategeko, ariko byaje kurangira mu buryo wabona bwo kugira ngo bacecekesheje imvuru ndetse no guterana amagambo, ariko ntabwo birangiye mu buryo kubicirikisha mu gahe gatoya, kubera yuko bari bavuze ko komisiyo yashyizweho idasanzwe yo kwiga kwa kino kibazo cyo kweguza bagize biro 5 muri 7, 3 bari bamaze kwegura, hasigaye 2. Baravuga bati katubanze tureke ibingibi bibanze birangire, noneho ibyo gushaka umuyobozi tuzabona tubijyemo mu yindi minsi, ariko marakoroshaje aracyariho ku mpande zombi. Aha, ibyo rero ni bigendanye nyine n'izo mvururu ziri aho ngaho rwose mu nteko nshinga amategeko, umutwe w'abadepite. Vise tugaruke gato kuri front line cyangwa se ku mirongo y'urugamba. Wazarendo baravuga ko ngo M23 yaba yabasabye gutanga agahenge. Ibi barimo baragenda bavuga ubutumwa bababuhawe nande, bimeze bite ibyaya makuru? Wazarendo guhera kwa 3 natangiye kubitangaza, bavuga yuko ngo iri kwica abasirikare benshi ba M23, ikavuga yuko iri gufata abasirikare benshi ba M23, ikavuga yuko abasirikare benshi bari bahoze baba muri FARDC bagiye gutozwa Rumangabo, bari kugenda birometa muri FARDC n'abandi bakirometa muri Wazarendo. Wazarendo rero itangira itangaza ko kubera ibyo bari gukora M23, ko M23 yatangiye kubandikira, ko yatangiye kubohereza ubutumwa basaba yuko bakubahiriza agahenge bagakarika imirwano yo gukomeza kurasa abarwanyi ba M23 mu buryo ngo bwo gusigasira umubano mwiza nk'uko Wazarendo yabivugaga. Ariko abamwe batubwe nta mubano mwiza dufitanye n'umwanzi, nta mubano mwiza dufitanye na M23 turagumye tubarase. Ariko wareba uko babivuga ukabona ni bimwe mu matangazo M23 isori kavuga ati leta ndetse na Wazarendo n'abarundi n'abacanshuro banze kubahiriza agahenge, ati turabasaba yuko bubahiriza agahenge kasinywe muri declaration de principe. Wazarendo rero yabihinduye ko M23 yabasabye ko bubahiriza agahenge kugira ngo badakomeza kubica abarwanyi, ariko nta kimenyetso kiriho kivuga Wazarendo nka Wazarendo, ahubwo ikimenyetso washingiraho nuko M23 babwira iti abari kuri coalition ya leta murimo murica declaration de principe twasinye, turabasaba yuko muzubahiriza, kandi turasaba communauté internationale, turasaba ibihugu byagize uruhare mu kugira ngo no declaration de principe sinywe ko barategeka ko bubahiriza agahenge. Wazarendo reka bihinduramo ko ari nka yabisabwe na M23. Aha, Vise ukivuga rero kuri aya masezerano nyine ahagomba no kuba harimo no ingingo isaba guhagarika cyangwa se kureka kurwana CCRF, ndabona n'ubundi usibye Wazarendo bavuga bibene ibyo ngibyo rwose bagaragaza ko V3 ibasaba kuhagarika kurwana. Ndabona uwitwa Patrick Muyaya n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, we rero hari icyo nawe yatangaje kuri aya masezerano basinyanye na AFC M23 cyangwa se yahariya za Washington. Ndagira ngo iyi nkuru sasa Vincent nayo uyitugezeho utubwire ibyo uyu mugabo yaba yatangaje kuri aya masezerano ya za Washington, mu by'ukuri dore ko yayise ngo ni ibipapuro. Twinjize muri amakuru tutandukanye declaration de principe ndetse na accord ya Washington. Ni ibintu bitandukanye kubera yuko declaration de principe ubundi ntabwo en principe ari amasezerano, yego ni ugusinya ibyo bazagendera ku masezerano. Nta masezerano yari asinywe hagati ya M23 M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa, yari yasinywa aho, kandi aya masezerano ya Washington ntabwo ari hagati ya AFC M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa.
ni ibintu bitandukanye ariko bifite aho bihuriye kubera yuko duhereye nko kuri declaration de principe. Yego, declaration de principe muri systeme y'Abanyamerika ikunda kugaragaza ibigenderwaho mu gihe hateganywa gusinywa amasezerano muri rusange. yego, mu rwego rw'amategeko muri Amerika uko bakunda kubikora, iyo hazasinywa amasezerano icyo bategura bagishyira muri declaration de principe, impande zikabanza zikabyemeranywaho, zamara kubyemeranywaho zikazajya mu biganiro propagandiste, noneho zikabona zigasinya amasezerano. Aha rero itakozwe muri declaration de principe ni nk'imirongo ngenderwaho yemeranyijwe hagati ya AFM 23 ndetse na leta ya Kinshasa ku byo bakora kuganiraho. Tutabyita amasezerano, wenda batwumva bakumva ko hari amasezerano ari hagati ya AFM 23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko mbere yaho M23 yitwa M23 hari amasezerano n'ubundi yari ariho ya 2009, ariko twavuga ko yataye agaciro nyuma y'uko M23 nibutse kandi gategura urugamba, kuko ubona ibyo yavugaga mu masezerano irwanira byahindutse. ubona igenda igura ikiriho rero nuko M23 iravuga ati twebwe habaho declaration de principe, ingingo ziri muri declaration de principe tukwiye kuzubahiriza, ariko buri ruhande rwo yaba ari leta ya Kinshasa ntabwo yabyubahirije nk'uko yabisabwaga, yaba ari AFM 23 ntabwo yabyubahirije nk'uko yabisabwaga. Noneho twajya kuri Accord de Washington. Accord de Washington ni amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki 20 z'ukwezi kwa 6 2025. Akaba yari ari ingingo nyinshi zitandukanye, ariko ingingo nyamukuru yarimo niyo guhagarika imirwano. Byabuzeho byinshi, hakibazwa impamvu ibyo byasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko buri rwego bireba rwagiye rubisobanura mu bihe bitandukanye, ntabwo ari ngombwa ko tubigarukaho. Uwabishaka kongera kubimenya yasoma inyandiko zitandukanye, yaba iza leta y'u Rwanda zibivugaho, yaba iza leta ya Kongo zibivugaho, kugira ngo abone amakuru ndetse n'ibikubiyemo n'uburyo buri ruhande ruvuga aho ruhagaze. Patrick Muyaya rero nyuma y'uko bavuye mu nama rusange ya UN ashingiye ku magambo yavuzwe na shebuja Tshisekedi, urabizi yuko yavuze ibintu byinshi, ariko nyemerera twabigarukaho muri make kugira ngo abantu babanze bumve icyo Patrick Muyaya yashingiyeho yita n'amasezerano y'ibipapuro. Cyambere yaravuze ngo arasaba yuko ingabo z'u Rwanda RDF ziva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bikaba byarakugira Tshisekedi mu nama rusange ya UN. yego, Arongera avuga ati turasaba yuko leta y'u Rwanda ihagarika gutera inkunga umutwe wa M23. Ikindi aravuga ati turasaba yuko hubahirizwa umwanzuro wa UN, ariko Conseil de Sécurité resolution nimero 2773 itegeka M23 kuva mu bice yafashe, n'ibindi byinshi yagiye avuga, ariko ibifitanye isano n'iri jambo Patrick Muyaya yavuze numva ari ibyo bitatu. Patrick Muyaya rero mu butumwa bwe yanditse yagize ati après la signature de l'accord de paix sans effet sur terrain, Kinshasa appelé un engagement réel de Kigali. Urabona ati nyuma y'ikinwa ry'amasezerano y'amahoro, ati nta kigeze gihinduka ku mirongo y'urugamba cyangwa kuri tere ku kibuga, ati nta cyahindutse. Ati turasaba yuko ubutegetsi bwa Kigali bwashyira mu bikorwa ibyo bwiyemeje, nk'uko Patrick Muyaya yabivuze. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru cyo muri Amerika bita CNN, yego, aravuga ati rero ndabona amasezerano yasinywe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda mu kwezi gushize kwa 6, ati bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati icyabayemo gusinya gusa, ariko ntabwo amahoro ashobora kuzanwa n'ibi bipapuro. Imvugo yakoresheje isa na za mvugo zatonetse bagosora avuga ku masezerano ya Arusha. Urabona ko amasezerano ya Arusha bakimara gusinywa hagati y'ingabo za RP ndetse na FPR n'ishyaka ryari ku butegetsi bwa Habyarimana, bamwe mu bategetsi b'abahezanguni
bagiye bavuga yuko hari ibipapuro wagaruka n'ibindi byavuzwe na Mugesera we yabyise mu rurimi rw'icyongereza bavuga ngo de parataxe parataxe ishaka kuvuga yuko ari ibipapuro bitari bifite agaciro. Ubona na Patrick Muya nawe yabivuze muri iyo context ko ari ibipapuro bitagize icyo bivuze bidashobora kuzana amahoro. Aravuga ati rero ngewe icyo mbona ibi bipapuro ntacyo byigeze bihindura nta mahoro byazana, ati kuko nta kigeze gihinduka ku mirongo y'urugamba. Ati M23 yakomeje gufashwa n'u Rwanda, ati yakomeje gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ibyo byose ko nta wundi tubishinga, turabicinda Kigali kuko niyo yabikoze, ati niyo yabibatumye. Ukabona rero Patrick Muyaya icyo agamije no gukomeza gusiga isura mbi u Rwanda ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda n'indi magambo akomeza kuvuga, kuko n'iryo jambo ryavuze ati ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta yindi mpamvu ituma abubuzwa umutekano ndetse n'amahwemo. Ati nta mabuye y'agaciro ari muri Kongo abangaba bakomeza kwiba. Aravuga ati biriya mubona byo kubaka ibikorwa remezo n'uburyo bwo kugira ngo babone aho banyuza amabuye y'agaciro kandi n'ibindi badutwara. Ati n'abafatanyabikorwa babo mpuzamahanga, ati ibyo bari gukora byose n'uburyo bwo kugira ngo berekane ko hari icyo bari gukora kandi ari ukudutahura. Ubona ko Patrick Muyaya rero akiri mu murongo mubi, mu murongo wo kurwana, kandi ubona ku mirongo y'urugamba ibihe bimwe bya kera kandi n'iby'ubu urugamba batarigize barutsinda ku buryo babasha guhangamura M23 uhereye 2021 kugera 2025. Ariko areba ukabona mu by'ukuri amagambo ye ni amagambo y'ubushotoranyi kandi agamije gusebya u Rwanda ndetse n'abo bahanganye. Vise twihuse cyane rero tureka wenda ibya Patrick Muyaya tube nk'ababivaho. Ubwo birumvikana ni ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, duse n'ubundi n'abagaruka kuri front line tugende rwose tuvangavanga kugira ngo abantu bagende bumva ibyo ku mpande zombi ndetse bumve n'ibigendanye no ku mirongo y'urugamba. Wanyemera tugasa n'abagaruka hano muri za Warikare, naho tukareba ese muri Warikare bimeze bite, ese amakuru aramutse cyangwa se hano muri Warikare tukareba ese bihagaze bite. Gusa muri Warikare nuko ngo M23 ikomeje kugenda yongera abasirikare. Ndagira ngo iyi nkuru nayo uyituvire imuzini muzingo. Amakuru agenda ava za Warikare nyine nkuko abaturage babitangaza, baravuga bati twakomeje kubona abarwanyi ba M23 mu bice bitandukanye biyongera ibikoresho ndetse n'ibindi bibafasha kugira ngo babashe kuhangana na FARDC na Wazalendo. Ati twakomeza barimo barakora imihanda kugira ngo imbunda zabo zibone aho zinyuzwa, barimo barakora ibikorwa byinshi, ati byose bigamije kugira ngo bagure uburyo bwo kurwana. Abaturage bari mwabino bice bya Warikare ariko cyane cyane mu gace bita Igura bavuze ko babonye abarwanyi ba M23 barimo batwara ibikoresho babijyana mu bino bice bitandukanye, za Mpeti, za Mijenje, za Maremo ndetse no mu mudugudu wa Ihura ari muri groupe ya Kishimba. Baravuga ati rero guhera ku itariki 24 kugera ku itariki 25 bazanye ibikoresho byinshi bitagira umubare. Ati ndetse no ku itariki 27 ati bazanye ibikoresho byinshi ku buryo ubona nta kindi bagamije no kugira ngo bakomeze bagure ibice bakontorora. Ati hari imodoka zaturutse mu bice bya Kiku muri teritwari ya Rutshuru, ati muri lokalite ya Barindu, ati zitwaye abarwanyi ba M23 ariko zitwaye n'ibikoresho byinshi. Ati ibyo byose mu buryo bwo kugira ngo bagure ibice bakontorora, atari ko bagamije kugira ngo bafate agace ka Pinga nk'uko bamaze iminsi babivuga. Abaturage rero bakavuga bati turabona ko igice cya Ihura nacyo M23 irimo irongeramo abarwanyi, atabari bari Kicangiri kubakurayo, abari bari mu gace bita Karongi na Karembe naho bari kugenda bakura babazana mu bino bice bya Ihura. Atari kukabona nta kindi igamije no kugira ngo bahangane na Wazalendo iri gukomeza guhohotera abaturage iri mu bino bice bya Pinga ndetse n'igisirikare cya Kongo. Ati twebwe ko tubibona nkuko abaturage babivuga, ati turabona ko muri weekend cyangwa na nyuma weekend
mwa bino bice bya Pinga ndetse na Peti hashobora kuba ibibazo birenze ibyari bihari. Vise urakoze cyane kuri ayo makuru ya hano muri za Warikare, ariko reka ntabwo twagenda rwose cyangwa se ntabwo ikiganiro cyacu twakivamo tutagarutse kuri Kayumba Nyamwasa yashiriweho rwose, ashiriweho impapuro zimuta muri yombi na Espagne. Ndagira ngo iyi nkuru uyituvere imuzini muzingo, kubera iki Espagne yashizeho impapuro zo kumuta muri yombi mu gihe uyu mugabo tuzi ko abarizwa hano muri Afurika y'Epfo. Espagne bimeze bite kuba yahise izi mpapuro? Ntabwo yazishyizeho uyu munsi kubera yuko ni impapuro zimaze igihe zagiyeho muri 2008. Impapuro ubundi zashyizweho ari impapuro zishakisha kandi zisaba yuko hafatwa abanyarwanda 40 nakita top leaders mu gisirikare cy'u Rwanda. Icyo gihe igihugu cya Espagne kubera gikoresheje icyo bita universal jurisdiction cyangwa tugenekereje mu Kinyarwanda ni ububasha mpuzamahanga mu gukurikirana abakoze ibyaha, twavuga nk'ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyoko muntu, ibyaha bya jenoside ndetse n'ibyaha byo kwica urubozo abantu. Izi mpapuro zashyizweho muri 2008 urabizi zari zirimo bita Karenzi Karake aza no gufatirwa mu Bwongereza. Icyo byafatwa urabizi yuko u Rwanda rekaranyura bati ntabwo tubyemera, bigaragaza yuko ari ibikorwa bidakurikije amategeko. Icyo cyakaza kubatanze ingwate binyuze mu kigega niba ukibuka cyitwa Ishema ryacu. Ibyo rero byarakomeje bigera muri 2014 kubera itegeko igihugu cya Espagne bari baratoye bivuga yuko umuntu wari wese ukoze ibyaha biriya tumaze kuvuga bimwe aho yaba ari hose ko bakwiye kumufata bakamugeza mu gihugu cya Espagne noneho akabikurikiranwaho. Espagne rero ikaba ikoresheje iyi universal jurisdiction yarashyiraho impapuro zitandukanye, imaze gushyiraho zino mpapuro zireba abantu 40 nyuma y'uko u Rwanda rugiye rugaragaza yuko ibyo babakurikiranye nta shingiro bafite. Bagiye babihindura bageraho bakurikirana abantu bagera muri 29 bavwaho. Nuko utabona liste nyamukuru ku buryo hariho runaka na runaka, ariko uri hungu uri gushakishwa ni Kayumba Nyamwasa. Icyo cyashakishwa no muri 2008 za 2010 ahungira muri Afurika y'Epfo, ngira ngo urabizi yaje no kuba acirwa urubanza n'inkiko za gisirikare z'u Rwanda. Yambutsa leta za gisirikare yenda rwatubaza ati ko muvuga Faustin Kayumba Nyamwasa ariko nimuvuge ko ari generali. Mpamvu tutavuga ko ari generali nuko inkiko z'u Rwanda zamwambuye izo meta za gisirikare. Baramutegereza kumutanga, ivuga yuko hari impamvu za politike zibyihishe inyuma. Ariko haza kuboneka imiryango mpuzamahanga irekarama yuko yagakwiye kuba adahabwa ubuhungiro, yagakwiye kuba adatura muri Afurika y'Epfo, yagakwiye kuba akurikiranwa kw'ibyo byaha, ariko kubera impamvu za politike n'ubundi ntiyabikurikiranwaho. Muri rusange rero tugiye kuvuga ibyaha akurikiranyweho, ariko n'impamvu akurikiranyweho ibi byaha cyane cyane bavuga yuko yari we watangaga amabwiriza mu gukora ibyaha akurikiranyweho, kubera yuko ibyaha bimwe mu byo akurikiranyweho byakozwe ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, ibindi bikorwa ari umwe mu bashinzwe kuyobora iperereza mu Rwanda. Ibyaha akurikiranyweho rero ni ibyakozwe mu Rwanda muri 1994 aho Nyasipanye bagera muri 9 baguye hagati yo mu Rwanda ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano no kwica Umwesipanye wabaga, Abesipanye babiri babaga mu karere ubu ngubu ni ntara y'Iburasirazuba, bahita mu Mutara, ni mu ntara y'Iburasirazuba, babiri baguyeyo. Bakavuga ati niba bigizemo uruhare na bagenzi bawe ariko turagukeneye kugira ngo ubihanirwe. Akaba hari ibyaha bya 1996 bibera mu cyahoze ari Ruhengeri. Hakaba hari ibyaha mu mwaka wa 2000 naho bibera mu cyahoze ari Gitarama. Hakaba haragihagwa Abanyesipanye batandukanye bihaye Imana bagashingwa yuko rero Kayumba Nyamwasa bigizemo uruhare
ruziguye cyangwa rutaziguye. Ibyaha cyitwa ni ibyerekeranye n'iyitwa ry'abandi ba Espagne baguye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 1996. Turabizi ko ingabo z'u Rwanda zakuye ubutegetsi bwa Mobutu zifatanyije n'umutwe wa FDR. Ibyo nabyo akaba bishindwa, akaba ariyo mpamvu rero n'iki gihugu cya Espagne gishaka kubimukurikiranaho, ariko wareba ugasanga harimo impamvu za politike nyinshi, kuko niba bari barafashije dosiye bagaba nk'aba yibitse kubera ko u Rwanda rwagaragaje ko badafite aho bahuriye n'ibyo byaha, kongera kuba dosiye rero ubona ko bifite aho bihuriye no kongera kugarura Kayumba Nyamwasa kugira avugwe. Rimwe na rimwe abakurikirana politike mpuzamahanga bavuga ko Kayumba Nyamwasa nawe ashobora kubwiringa ibi bintu kugira ngo byongere bigaruke, noneho atangire kuvuga mu itangazamakuru, noneho yiromete atangire asebye igisirikare cy'u Rwanda cyangwa ubutegetsi bw'u Rwanda, atangire igira ibyo avuga bitandukanye n'ukuri kw'ibyabaye. Vise niba rero tugana ku musozo, twagaruka kuri iki gihugu cya Ethiopia, bivugwa ko cyamaze gusinyana amasezerano n'Uburusiya. Aya masezerano ndagira ngo dusobanure cyangwa se tubwire badukurikiye, aya masezerano basinyanye n'amasezerano ate iby'amasezerano, kugira ngo mu by'ukuri mbere yuko dusoza ikiganiro cyacu. Nibyo nk'uko bivuga, Ethiopia yasinye amasezerano, twavuga ari amasezerano y'amateka hagati yabo n'Uburusiya, de kubaka uruganda rutanga ingufu za nucleaire nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed. Akaba ari amasezerano ku itariki 25 z'ukwezi kwa 9 2025. Ayo masezerano akaba avuga ibintu by'ingenzi byo guhagarika umutekano, nyine guharanira umutekano w'ingufu z'igihe kirekire no kugera ku ntego z'iterambere ry'igihugu cyabo nk'uko babigaragaje. Bakavuga ati mu gihugu cyo muri Afurika kugirana amasezerano n'igihugu cyo muri Aziya kandi gikomeye cy'Uburusiya, ati ni bimwe mu bintu biraza kudufasha kugira ngo tubashe kwigwiza kuri izi ngufu za nucleaire. Mu cyo rero Atomic Week, Abiy Ahmed yavuze ko ubukungu bwa Ethiopia buri kwihuta kandi ko bafite abaturage barenga 130 zikeneye ko ubu butunzi nabwo bufite. Abati dukeneye ko isoko ry'ingufu zitandukanye kurusha iz'amazi n'iz'izuba ndetse n'umuyaga. Baravuga ati no masezerano basinyanye azabafasha kugira ngo babashe kwiguzaho ingufu mu buryo bwose bushoboka kandi mu bihe bitandukanye, kuko nucleaire urabona ko Uburusiya bwagiye buyikoresha mu bihe bitandukanye kandi bukabikoresha mu kwiteza imbere, haba ari uburyo bw'inganda, haba ari uburyo bwa gisirikare ndetse n'ubundi buryo butandukanye bw'ikoranabuhanga. Izi ni ingufu zagiye zibafasha mu bihe bitandukanye kandi ubona ko n'isi mu bihe bitandukanye igenda ishyira imbaraga mu gutunganya izi ngufu za nucleaire. Ethiopia rero yanze gusigara, niyo mpamvu yasinye amasezerano n'Uburusiya. Vise reka tugushimire cyane. Urakoze cyane. Yari mugenzi wacu Vincent, rero twari turi kumwe rwose muri amakuru yacu yo muri iki gitondo, aho twagiye tubageza amakuru agiye atandukanye yo muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko twakoje ni Bugota Masimbi cyangwa se no hanze y'aka karere. Nizera ko mwese rwose mwebwe twabanye mwese mwakunze cyangwa se mwaryohewe n'aya makuru yacu. Nkandira kuri subscribe rero niba utarabikora, unkandire no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera nyaboneka uzajye ubona notification ikubwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Kuri mwe mwabikoze rero ni mwibuke gukanda kuri like ndetse munakande no kuri share kugira nyine ibintu byose bizajye bigenda neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Mu kiganiro cyacu gikurikiyeho turaza kuba tumaze kumenya rwose nuko amasaha yatujyanye, ariko tuvuye muri studio tumaze kumenya aho izi drone ziri kurasa kuri M23 hano muri Zanzibira aho ziri guturuka. Ubwo rero muze gucikwa amakuru yacu ataha cyangwa se akurikiyeho, aho turibuze kugenda tubibavira byose imuzi n'imuzingo. Turabakunda cyane. Ciao.
tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya, namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma, hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 6. Kazi muri Prime Health